nismo bili u mogućnosti okupiti se, ali zato se vraćamo u staro normalno. 15. sajam vina prigoda je da još jednom kažemo Bože, hvala ti, da još jednom kažemo dragi prijatelji, hvala vam koji održavate ovu tradiciju, da još jednom našoj Bratoštini koja slavi 20. obljetnicu svoga postojanja reknemo hvala vam na ono što ste do sada činili i neka se nastavi ono što dobro plemenito radite i u danima koji dolaze. Otvorenje sajma prepustit ćemo našemu predsjedniku Mirku. Kao što je rekao naš brat Mirko, nastavit ćemo posle uvoda, nastavit ćemo druženje ja sam predsjednik Bratovštine Svetog Nikole Tavrića, koja je osnovana 2001. godine. Počeli smo s početka, počeli smo posle rata opet smo počeli s uvodom. 2006. godine osnovali smo jednu sekciju vinara na čelu sa pokojnim, sad već pokojnim Zdravkom Marčevićem, Nacom Ćorćem, koji je to uspješno vodio i podigao je do ovoga nivoa koji je došlo. Ova manifestacija nije se zatvorila u ove okvire, ova manifestacija je otvorena za komplet Hercegovinu i šire. Pojedine, ja nisam to nedavno znao, pojedine regije koji imaju isto ovako takmičenje vinara i ovoga čisto za svog područja. Znači, na ovim manifestacijama učestvuju komplet Hercegovina koje god zainteresovali. Vina jesu, što je rekao Katar, dobra. Svako vino je dobro, međutim ima bolje. Stručnjaci su tu da odluče, a naše je da vjeruju i oni nemaju interesa nikoga da pocijene i onaj ko nije prvo, drugo i treće nešto bit će mu stimulans u idućem vremenu da bude. Znači sva ova okupljanja idu tu, neka nas zajedno, neka se čuje u tom vinogorju, vinima i proizvodnji vina. Znači ova manifestacija lijepom našom, ona počinje u proljeće, evo Katar je rekao malo prije, pandemija je učinila neke stvari, prekinula te tokove, ali smo mi prekinuli nju. I ove godine sad se nastavlja taj trend, znači imali smo svoja događanja, zadnje koje je bilo predstavljanje knjige našeg doktora Danke Dolugija, Život u ratnom Sarajevu, tako nekako. Imali smo dan Svetog Nikole Tavrića, proslavili smo to, sad idemo uoči Božića sa ovom zadnjom manifestacijom, znači sajam vina. Ove godine, znači bilo je 80 uzoraka vina sa ovoga područja Hercegovine, normalno, nema niko ispostaviti. Vina su definitivno po analizama ovih enovoga, filozofije enovoga ove godine, od jakih vinarija iz područja Hercegovine, sva su kvalitetna vina, s tim da su crna puno kvalitetnija pokazala se po njihovom mišljenju u odnosu na bijela. Međutim, mi nemamo zamjerki, da kaže vino može biti dobro i bolje, nema slabije vino. Sad, posle ovoga svega, mi zaključujemo ovu manifestaciju sa ovim danom. Ovdje je večeras naša papa koja je proizvod naše Bratovštine. Znači, Bratovština sa svojim aktivnostima je potakla niz aktivnosti u ovom okruženju. Mi nismo konkurencija niko nikome, ali je dobro da je tako. Jedno od najznačajnijih, kako reći, ovih manifestacija posle sajma vina Vicekovo, gdje su jedan dobar dio ljudi iz Bratovštine su učestvovali u začetku te manifestacije, koja se pokazala jako dobra i za proizvod vina, i za druženje, upoznavanje tih vinara i ljudi iz okruženja. Posle ove večeras, moramo reći, otvaranja, mi ćemo sad otvoriti, sajam će otvoriti prošlogodišnji pobjednik u bijelom vinu. Mi ćemo imati ovdje 24 kilo, ovdje preko ekrana imate ove figure, ovdje imate kalendare, čaše koje su simbolične cijene, posle toga ćemo imati ovdje druženje u našoj dvorani.
proteklih godina. Bio je pravljenje čobanca ove godine, već vraćamo se malo polako, neće biti čobanca, bit će prigoda, bit će svak zadovoljno. Nadam se da će se družiti večera, da će se upoznat pojedini razvijeniti mišljenje. I ovi što budu svojih nagrada, nek im to bude postrek da budući rad, da budu još bolji. Znači oni su prepoznati kao jedni među boljim vidima. Inače da to jednu posle toga će biti otvaranje koji će doći na sajam koji će pobjednik u bijelom vidu. Prošlogodišnjeg pobjednika, bijelog vina, Radoslav Bošnjak, evo, izvoli doći ovdje i s nekoliko riječi upućenih ovim dragim ljudima ovdje iz ovoga natočiti, nazdraviti i onda ćemo otvoriti prolaz u dvoranu i na zajedničko druženje. Pozdravljamo vas sve i da bude još bolja vina, Bog da i nek vam je sa srećom. Hvala. Vinari ne znaju puno govoriti, oni znaju samo dobro vino praviti. Idemo natočiti iz ove ovdje. Niko ima ovdje što? Kako se ovo je? Kako se ovo je? Evo ga, bijelo vino teče. Pozdrav! Bravo, nazdravimo ovom sajmu i onda slijedi otvorenje ovdje pored kroz ova vrata. On će nam otvoriti ulaz. Zahvaljujemo našoj ekipi koja je zamirisala ovaj sajam. Laž, Gole, Mega, Lure, koje je tu sve još stiku, ne znam ja koje ima s ove strane, vidjet ćemo i kasnije. Evo, doći ovdje do ulaza. Radoslave, škare su ovdje. Otvoriti, prerezati. Pozdravimo ovaj čin, evo ga, otvoreno je.
godine bilo zastupljeno. Otkad smo krenuli, ovo je najveći broj do sada. Priznanje za uspjeh, 3. mjesto crno vino. Što mislite ko je? Svak misli da je on, ajde. Ilija Volarić. Ilija Volarić, je li to? Ajde, pozdrav. Volarić, Ilija Volarić, ako nije on tu. Evo, također, Volarići, jeli? Volarić, Ilija Volarić, ponijeće se njemu. I sad idemo 3. mjesto, ali bijelo vino. 3. mjesto, bijelo vino, priznanje za uspjeh, Ivan Planinić. Ivan Planinić, evo, to je 3. mjesto, bijelo vino. Ivane, čestitamo, mladi vinar, dobra vina. A naš Mirko reče, kaže, nema, evo, okrenite se prema fotografima, snimateljima. Mirko reče, nema slabih vina. Ako nema slabih vina, može biti slabih vinara. Onda, kad ima slaba vinara, idemo crno vino, 2. mjesto. Priznanje za uspjeh, Bruno Dankić. Bruno Dankić, ako je tu, zamolit ćemo ga, neka dođe, jeli? Evo, pozdrav, jedan. Bruno, čestitke. Evo, krenite se prema snimateljima. Evo ga, još jedno. Evo i još. Treba natočiti i pohvali se kod kuće. Hvala. Svojim prijateljima. Imaš li konobu? Bruno, ima li konoba? Odlično, pa odmah okupljaj. Priznanje za uspjeh, 2. mjesto, bijelo vino, Leo Topić. Leo, ispred čestitke. Evo, kreni se prema snimatelju, izvoli. Evo, još jedno. Sada, zamolit ćemo ovdje među nama ministar Olivere, izvoli ovdje prva mjesta uručiti pobjednicima 15. sajma. Ali pobjednici dobivaju štošta. Nije samo to diploma, nije samo bokal. Pobjednici dobivaju uz bokal i diplomu i drvenu bukaru. Bolje nego zlatna drvena bukara, svježa smrikova drvena bukara, ručni rad i to je ono glavno priznanje. Priznanje za uspjeh, 1. mjesto bijelo vino. Radoslav Bošnjak. Radoslave, evo, pridruži nam se ovamo, prođi nekako okolo. Dakle, Radoslav je i prošle godine osvojio 1. mjesto i to bijelo vino, evo, ponavlja se. Evo, što drugo reći nego onaj ko ima dobar vinograd, ima i dobro vino, ko vinogradu radi. Okrenite se prema fotografu, evo, Radoslave, jedan mali dar, jedna mala uspomena, još jednom iskrene čestitke. Dakle, Vištica, Grude, ovo je Frastanko blagosivao vinograda, mislim, jeli? Škropio je. Tvoj blagoslov je došao do tamo i ostalo nam je još proglasiti... Ono što mi Radoslav malo prije reče, veli ja ovaj godina bila dobra za vina. Kaže Radoslav, evo vi to vinari znate još bolje od mene, veli Radoslav, je dobra godina bila ako su stari vinogradi. Ako su stari vinogradi, dobra je godina bila jer je suša bila velika i puno je sušnih dana i visoke temperature, pa sigurno sve to ima itekakvoga odraza na kvalitetu vina.
Rekli smo, ostalo nam je još prvo mjesto crno vino. E sada, ako kaže da je to Frastanko, nije. Jer on ove godine nije ni donosio. Ako kaže da je Fraluka, nije ni Fraluka. Jer ovo vinograda nema, a pije distinktivno. Dakle, prvo mjesto, crno vino, Mario Stojčić. Ako je negdje tu Mario, pridruži nam se. A evo ga, s ove strane. Evo, diploma, izvolite, izvolite. Svaka čast, Mario. I svima. Ovdje imamo također, kada bi Mario, molim te dođi ovamo, da se može zajednički fotografirati još. E sad, čije je ovo vino što se pije, jel da je zapadnjak? Vino je dobro, sigurno. I gledajte, ono što bih ja još usput spomenuo dok budemo dijelili zahvalnice, a to je što su nam rekli ovi enolozi, dobro bi bilo dati neke preporuke, nisu savjeti, vama savjete davati, vi imate velika znanja i iskustva oko vina, ali negdje 7. mjesec, krajem 7. mjeseca, oni su voljni održati, evo, jednu tribinu, jedan mali informativni razgovor.